Amasa in so pi ulenaw te hozo se na bon savin kahin lim kitvin tuni video ahin Taj Mahal thu ina sei kit diu ahin tu sim ngai nom ta ahin aki chai sen ngai ding in jong kiti mun he Agra khopi India ahin Mughal architecture ho khutnung min thang ta khat ana umin hichichu chia imu Taj Mahal he Taj Mahal hi amin thandan jong hesu kevin vanoi ami tampin jong a het su ngen tabang a hina bana 7 wonders of the modern world a jong azawen he hichi signing tomb hi 42 acres a lin a kisa hin vet hoi mama le thupi mama a kisim khat a hina bana a kisa lo na ji thu sim jong aum kinin hi hichi Taj Mahal hi kum zaliwal hitan tu ni chana dia jong building lin le vet hoi loi khat in apang jing na lai na hi hize achu vanoya thilki dang hola azong asagi na chana apang pha na hi hichi thlan in thupi ta sa na ding hin mihim sang somni walamin pan anala win gimle chol ta in thisan nai san pum in kum somni le ni zen lut in anasimun hi hichi phat laya Taj Mahal ki sa na ki sumang za chu $1 billion wal hin ei India suma 7.5 crore wal set ding tin hi aji chu Mughal architecture hon akhut nungu athip naw hi Taj Mahal chunga apu do hi tulai machine khanga architecture min thang ta ta hon jong apha zo lo hi hi ja chu tu khang vanoi top engineer hon jong apa chat mama jing khat chu hi hi Taj Mahal design ki boldan hi ki dang ta hin amen gate nunglama kon ivet le lin ta in akimun ahin la main gate mai lama kon ivet kit le niaw cha bang in a in pumpi akimu thei kinin hi ahin la hi tabang chi na thip na amanu hi Mughal architecture hodinga ama sapian jong hilo hinalai he a in ningli a khum li ho hi jangpet in ading pun a in langkai hilo in a on do azamin hi aji chu jangkeya akituna hele gala kon hinvet dinga hichia ki mu muslim te ho in banga hi a in pilama on zeba ki muding hi hizia chu in pi pamlam kai zo a on sau hi hichi hi itihama ling aki ho a khum li ho hi asu hlu kha jing ta jong le a in pi langkai hilo a apam lama a hlu a in pi asu kha a asu sit thailo na dinga asimu hi kumzali wallama kon anaki sa hi Taj Mahal thugu hi ipi mong mong ahidem hi phat laya chu tu a imanu cement a hilo le thi ho le machine hoi ta ta ima jong anom nai lo a hi banga thlan in hoi achunga dom ki ti se jong hi 40 meter lama sang hi iti an simo mong ahidem hi cho zo si hi video hi in het thei diu hi ho zo si hi tia hi hungki pan hi 1607 kuma India Pakistan Bangladesh hichi region jo si Mughal empire ho vai pu laya kun hungki pan hi tai Mughal emperor pa chapa aneu pen pa Sahabuddin Muhammad Khurram pin kalkum somlanga alhin apin ni kho aman na wahin party thupi ta in Agra fort anamangun hi Muhammad Khurram hi aneu pen hi je in apan alung sit le jeng in acha te zo si la azong alung sit penin hi hiji ahin apin ni kho aman si ule sanadang ka hoi ta ta tampi ki pamanin abol pi jin hi hichichu Muhammad Khurram hi apan nei lego agi dan ama gi dan ta ki bang anapi ji hi hichi ho zo si chung chuna chun hichi akum somlanga hlinna hichi apin ni kho ahin ama dinga thil special ta kha hung hlung kidin hi hichi chu hi le emperor pa hin achapa Muhammad Khurram hi a lawyer ho chanu khat Mumtaz Mahal kitinu to hin akichen sa tan he Mumtaz Mahal le Muhammad Khurram hi akimutu tu honchun akilung sit pai hon tan he love at first sight kiti ho chu hiding dan he ahin la amani kilung sit na chu hi banga hi hungpi thing in te tin koiman anagial phapu na hi heti chun amasango kumsom sunghin Muhammad Khurram hi gal tampi akunin gal asat in agam hu bit na dingin pan na sata in ala in gal zon jong ahung chang to pe na hi hiji chun apan jong amin chum khat asim pe in Shahjahan asa pi ta na hi Shahjahan min umji cha hi le leisi chung vai hom pa ti na hi Shahjahan hin ji gup anei in abonovin harem ki timun Agra fort achun aum su ke vin hi azigum hola achun Mumtaz Mahal chu alung sit penin hiji chun aphat ong tamzo azinu Mumtaz to amangji na hi phat hong chi in kumli zo 1621 kumchun Shahjahan pa emperor pa chu athita na hi Shahjahan chu Mughal empire sunga amin ki thangma ma jing ahina bana
apa in zong angai lut le adei sa pen chapa a hi ze in kumsagi zo 1628 kumin lengpa panmun a hin khelin a hin luta na he mughal lengam pumpi chu Shahjahan leng chanchun ki panan adim tawin he hicha kuna he Mughal empire he hungna sadi set he hiti chun Mughal empire chu India se hello Pakistan le Afghanistan gam chan gein ang machal pe tan he Shahjahan hin agam sunga thil zo si ama thu boin achi sa in hiti chu a decision la ho zo si hi azinu Mumtaz thu hil banga abol chi hi numei howang hi bolta nge ati chu abol jeng hi na hitia ki pa ta hin khuaman layo chun gel pha loin agam sung ha sat na buina ahung hlung phot kit tan he Shahjahan leng a hi kal kum khat zoin Mughal lengam sung chu gal ahung umpan kit tan he hiti chun kumni sung gal le tul tang lawin jing in hi zong le hilaya zong hin Shahjahan in gal zon anei kit tan he hechi agal zon achu akipa pi masangin thlasit ta thu khat ahung ki thot tan he azinu Mumtaz Mahal chun acha somlali channa 17 June 1631 ni khuwa anaw nei na a halel the jengin wangset ta in anaw nei na a kun damdo zo talo in anathipai tan he lengnu Mumtaz Mahal thi chu Mughal lengam pumpi lunghem nan aludim tawin he hichi thu chun Shahjahan zong thal changin akha bang lewin thu ha asan hi banga gal hang pasal hat pa chu ima hello hil bangin angoi thajing in hi Shahjahan dinga alung sit masat pen le azite hola azong alung sit pen Mumtaz Mahal chun leisit a kinung mu kit lo dingin anada hatan he Shahjahan zong alung thim na ma jeng in apu nat wal ze in nigit sung imacha ne lowin azinu pul adawin he chukeu helo in kumni sung chu music kiti imacha ngai lovin aumin ta sa a ki the namji perfume jong khat ve cha a ki the nam pun he Mumtaz Mahal hin athi masangin ajipa koma adei khat se anathu min a hi hichi chu athi ting le alhan chu vanoya hlan zo sila a hoi pendinga nei simpi in tin anathu min a hi angai luta azinu Mumtaz Mahal thil thum chu su bulit pi nadin Shahjahan in ahin khole anei ego zo si anape do jeng in a hi Mumtaz Mahal thi zo kal thagup zo 1632 kumin hichi Taj Mahal in sa anaki pantan a hi alengam pumpia mihim na tongding mi sang som ni wal ana chom khom in Shahjahan thu pi dung zu in hichi mi ho chu in sadin agra khopia ahin pui khom tawin a hi Mumtaz Mahal han khu chu Yamuna vadung pang hi ze in hichimuna thlan in hoita sa ding kiti chu thilbai lamwang helo ding a hi vadung panga lei ho chu angot set jing in hiji chun thlan mun chu thlan in sa na dinga akilai le a thlan in sa na ding foundation chu atui chun asu se jing the hi hichi boina chu su hlap na ding in Mughal engineer hon leiku tampi thu ta alai ma saun hi na tong ho chun leiku alai chu leisit got na chan ahlun to ka ovin alai lai jing ovin he hiti chun hichi leiku ho chun songlin ta ho ale bu kit ovin songlin ta atung do ta vin he hechi thil na sa ta ho bol do na dingin mihim se heloin sai pi lin ta ho jong tampi anamang ovin he hiti chun leingot le leiniam la chu sung la banga ta in abul hoi ta in asim do ta vin he a foundation chu zo hitan aban hi a in pi design ding mi hon amu kha lo be kidang ta a gun ding ti hi Taj Mahal design hi Shahjahan in apu pa te thlan in ho design akun ahin la so na hi aning li a khum li ho hi apa thlan in design akun ahin la do ahin achunga alum dom kitipen hi agang pa thlan in design akun ahin la son kit hi hitia chu hichite ni chu asu khoma vet hoi ta thlan in ahin sa do hi Taj Mahal sa na ding ahin che sung amiliona simin amun chun asimun ahi Taj Mahal ki sa dan mong hi amol pen in jong alim ga vet mai maya jong aha ding dan het do jing the hi hiji chun sumle pai sana dang ka jong phamaya tam ana sumang pun hi ani ni in leng in pi nei lego cha kim tul jing tan ahin la Shahjahan wang chu imalung khamna anei pun ana to chu zo te ding atu min hi Taj Mahal ki sa na ding ahin mihim tampi ana thala ze in ama ho ne ding cha ding hi ho zo si ama ho ne le cha ding ho ze in lengam sungjong ne le cha anal hasam lewin a hi ana tong ho ne le cha ding Shahjahan in agra le avel dung hupi ho a ne le cha ana cho jin a hi
kum phabep zawin apot thona ho zalin Taj Mahal agong dan chu ahin sim do pan ta ve hi a in pi ahin sa do to hlonin aban chu marbur sunga zepding a hi ta ji chun agra khopi akun kilometer zali wal agamla Rajasthan a marbur sung aga cho na hi aji chu hi chi Rajasthan a Makrana marbur hi Vanuya marbur stone a hoi pen hi jing na lai hi Shahjahan in hichi Makrana marbur umzo si chu abonin acho in Taj Mahal sa nadin a reserve tan hi hichi Taj Mahal sa nadia a order zat athin to ka koiman acho thailo ding a hitai hichi marbur sung ho chu asang som asang za asimin Rajasthan a kunin agra a sai pi mangcha in a hin pulu nu na hi Taj Mahal achunga alum hichi dome hi alit dan chu 40 meter asang jowin hi tula in hichi ho sa nadin thi aumin thi ho manga lin ta ta akisa theitan hi a hin la hichi khanglaya chu song bo se a na sa wa hi hichi ta bang thil na sata anabol do mugar engineer ho chu tu changein zong pa cha na achang jing na layon hi Taj Mahal in chu zo thing na finishing hi Petra Dura giti parchin kari sung ho a hi decorate ki bola ki sim hoi sela hi Taj Mahal sa na a anaki mangsung ho kai cha na ding le su mat na dinga anamano hi chi hi cement jong a hi pun ordinary glue mai hilo a hi khulgil na nei hon hoi ta a khul chilwa amu do ole he do cha hi le hi chi amanu glue hi sira lemon juice le marble powder ki hala ki sim a hi hi chi glue ma hi tu khanga Taj Mahal a in rong atha nu ting ho jong le hi chi ta bang ma cha man jiu hi Taj Mahal akidan na ta khat kit chu a hi le ni khat sunga hin a color hi live a ki khele na hi ni sa su masang a hi lo ni sa su til vel la le khon a color hi black shade avom a hin ni sa su zo ting le light yellow le pink shade a hi kin in ni thangkai lam le akang set kin in van lai zolas hana kang bangin awa set in ni thum zo ting wang le sum eng rong bangin a eng sel ji na hi kum som ni le ni zo 1654 kumin Taj Mahal in ki sa chu zo thing a hi tai Shahjahan in Vanuya hlan in hoi pen azinu Mumtaz Mahal he jing na dinga asa chu azau tan a hi Shahjahan in hichi hlan in hoi ta hi azinu ngai ta Mumtaz Mahal min aput sa in Taj Mahal asa tan hi kumsi le Shahjahan in azinu thini khole hichi Taj Mahal ahin agachi te jin hi hichi hlan in thupi ta hi leng in sungmi ho bo lut thei dia anaki sim ahin a in anasa ho jong asa za uwa kon koima lut theilo a hitai Taj Mahal alut na ding lam kai a kulbang ho jong chu kuthim ta ki sim hin lengte in sungmi ho deiding bang ta ki sim hi hi bang thupi le lopi ta hlan in asa do hi Shahjahan adia lo hlin na khat a hin la alengam le a in sunga dinga thla sam na lin ta khat alunin a hi aji chu leng in sung nei le go zo si Taj Mahal sa na a ki chai gam a hitai kumli zo 1658 kumin Shahjahan achapan leng din mun a hin tu tan hi pha chun apa chu amanin song kula bangin Agra fort sunga chun mundanga po thelo dingin akoi ta na hi kumsi le Taj Mahal agachi ding jong akipal pi tapun na in window akun Taj Mahal agal vet bo chu ama dinga lampi sun cha hitai kum git sung hitia akoi zo kum som sagi le li athin kumin Shahjahan jong leisi da than aji ngai ta Mumtaz Mahal komadin anachi tan he iji chun ama jong Taj Mahal sung mama a avui ta ven he Taj Mahal ke sa dan thu se wi chan chuin tin video kit ting le ki muki dingin kain lim so Kevin na bon cha vin stay safe and stay blessed.